umugoroba wo kwicuza, umugoroba wo gutahura imbaraga z'Imana, umugoroba wo kongera kandi kwegerana n'Imana, umugoroba kandi wo kuvugana nawe muri uyu mugoroba. Mwami, imbaraga zawe biciye mu ijambo ryawe rigere ku mitima, imitima y'abayakahebwe, imitima yibagiwe Imana, imitima yataye Imana, imitima itakicumva Imana. Uyu mugoroba yongere kandi yumva Imana biciye mu ijambo ryawe. Abicaye muri kino kibanza Mana, buri muntu wese yumva Imana, buri muntu wese abona umwarimu mukuru, buri muntu wese abona umwarimu mukuru, buri muntu wese yumva Imana muri uyu mugoroba. Ijambo ryawe risana imbaraga zikomeza guhindura, ijambo ryawe risana imbaraga zikomeza kwirukana igisani kibi cyose. Umugaragu wawe umubashishe uvugana nawe, imbaraga zisuma zose arizo zivugana nawe. Hagaragara imbaraga no gukomera kwawe. Niwe twizera, niwe twiringira, niwe duhanze amaso. Ugaragara nk'Imana, imitima yacu inezerewe kwa Yesu Kristo. Turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 14 n'umurongo 13 n'umurongo wa 11. Rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 13 umurongo wa 11, soma imirongo kugeza ku wa 14. Bibiliya yavuze ngo nuko mujye mugenza mucyo kuko muzi yuko igihe cyo gukangwa gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereje kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko twiyambure imirimo yabo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Kasubiremo. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereje kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko twiyambure imirimo yabo umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Reka nshimeho bukeya n'indangiza tuze kuririmba ibitero nk'abingahe, n'indangiza tuze kuganira amagambo y'Imana umwanya mutoya, kugira ngo tuze gusiga umwanya wo gutarama uhagije. Ndashima Imana kuko twagiriwe neza n'Imana ikaduha uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yayo abangana gutya. Imana yabikoze nishimye. Ndashimira batumiye, urubyiruko rwadutumiye, Imana baheze umugisha. Ndashimira amatorero yose yabyemeye kuko abana batuva mu matorero atandukanye mukabashigikira mukabarera kugira ngo bagere mu rugero rwo kuza bateranya abangana gutya, abantu bose bemere kuza. Imana baheze umugisha bungere mwese. Imana baheze umugisha. N'ababyeyi babarera bakabemerera gukura mu by'Imana, bakaza mu materaniro bagakora bene ibi bikorwa. Imana nabo ibaheze umugisha. Ni byiza. Muri wajibu ya mwangalizi ngo muri bimwe umukozi agomba gukora, ngo harimo
gukuza kwizera ko batoya. Amen. Biri muri wajibu wa mwangalizi, mu nshingano z'umwungeri ni ugukuza kwizera ko batoya. Sinzi ko abenshi bari mu kubikora nk'uko bikwiriye, ariko nizo ni nazo nshingano zabo. Nukuza bamenya umwana waraye mu mahombe bakararana, uwiherereye nawe yagaruka bakamubaza ibyo yariko asenga bakamugorora neza, kugira ngo akure azabana na bungeri. Amen. Niko kwiza ni muri zimwe mu nshingano ziwe. Imana rero iheze umugisha abungeri n'abakristo n'ababyeyi muri rusange baba abana batoya. Mugabo ungana gutya guhagarikira abantu bangana gutya ni umugisha munini. Amen. Ni nabyiza. Ariho umugabo umwe wavuze aravuga ngo abana bacu ngo uko angana kose ngo mu ikanisa yoriyobora. Kera abangaba bayoboye none bubaheza kwamubwira ngo nguyu murimo ngo waye mu ikanisa yomenya uko awutunganya, kuko kera karabaza ngo ese ibi bavuze nibyo cyangwa sibyo, nibishaka bigaragaza ko ayumva. Amen. Nuko baba hafi ko barashaka amatike bukava inyenkanda batoya ngo ko barashaka Imana. None wabungeri nukuza mu baba hafi mukabunganira, wamubona atari uwawe atari mu ikanisa ryawe aciye wagiye gutarama inyenkanda ntafite itike, ukamuha bibiri bimugezayo, kugira ngo ubwami bw'Imana burushirizeho kwaguka. Amen. Nuko ndabashimiye rero mwebwe mwese twabanye. Ndashima Imana rero ko yatugiriye neza ikatubanira umwanya tukagera hano, namwe mukatwakira. Imana ibaheze umugisha. Yari nje na Mutabazi na Muhubiri, ngira ngo nabo twari batatu ndabyibuka. Hanyuma Betelehemu iravuga ngo mwebwe ikibanza cyanyu ni gitoya nituza ntidukwigwa. EPGR iravuga ngo kandi EPGR ico gihe yari ifite abantu benshi ico gihe. Bibuka ko hari arimo abapasteri hafi nk'8 cyangwa 9, k'9 bari 9 babasaza. Amen. Amen. Turatarama uwo munsi nabibwiye pasteri hariya twabuziganye ngo tuzigane, ndamubwira ngo nibutse uwo munsi muri ico gitondo. Imana ibaheze umugisha rero. Bariya bafite udutebe hanze boza badafite abana bo kwicara naha. Muzane muhinda mu mushirire akakaragate bafite agashiranga. Amen. Babashire bafure hanze. Bagize neza. Narimo nibaza ukuntu iriya moteri yabasakuriza byari byangoye, ariko muhinda ndaze yicaranga. Yesu niwe muco wanje amore nemeri ndege zanje izera kwandegera amuri kirizira amuri kirizira Yesu ni umpa mahoro atuma yeranuka ajavuke kese
gukiranuka atuma kiranuka ashamba unago izibzari yishuye ya myenda yanje angura amaraso ye tegurije gakondo ubwami angura amaraso ye angura amaraso ye haleluya tegurije gakondo angura maraso ye yanguza maraso yategurije gakondo angura maraso ye yanguza maraso ye amen. Imana yazanye divine, Imana ikamukura muri iriya nzu yari amazemo amezi 9. Imana yabikoze ntabwo icubahiro kuko namurangije aho yicaye umutima wacu uranezerwa. Imana ishimwe yabanye nawe kamukura hariya. Ndaza kubyina ko ndabyumva ariko sinza umbyinira ariko ndahabyina. Haleluya! Tuganira amagambo y'Imana dusomye, abo twabanye ejo nabo twabanye ejo bundi basince muri nkabiri cyangwa 3 yayo twavuze nimara ndangiriza kuri iri dusomye aho Paulo yandikiye abaroma. Amena. Twikirize amena. Ejo bundi twaganiriye ingeso nziza abakristo bagomba kugira, ko abantu bagomba kugira ingeso zikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Tuganire ejo mu gitondo tuvuga ijambo Paulo yandikiye abavandimwe bagize nkateme y'igiterane, aho Paulo yababwiye ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka n'ubupfu. Bibiliya ivuga amagambo meza. Paulo ageze i Korinto ngo atangira kuganira n'abantu baje impaka mu masinagogi mu gitabo cy'ubutumwa kuzonito, ngo baganire nabo, ngo babwira Kristo wafuye akazuka, ababwira Kristo Yesu ngo ari wa Kristo. Abantu ngo ntibazumva, ngo baje impaka muri za mpaka ngo batuka Yesu. Gice cya 18 ngo batangire gutuka Yesu. Paulo ngo arababara, ngo akunkumurira imyenda imbere yabo, arababwira ngo Kristo mbaye mbabwira, Yesu mbaye mbabwira niwe Kristo. Semeni amena. Arababwira ngo murambabaje, mvuye iwanyu ndagiye. Bari abayuda bari barakiriye Kristo nabi, bari baratinze mu byanditswe. Inyigisho za Bibiliya zivuga ngo bo bagaze bashaka ikimenyetso, bakavuga ngo se Kristo twari twiteze n'uyu nguyu, n'uyu twari twiteze Kristo nguzaza nk'umwami akagira ubutware, ariko araje uyu wahifatwa akanafatwa abantu bakamamufata mu gitondo ari mugoroba, ntabwo ari we Kristo. Ngo baje impaka, arababwira ngo kubwanje njewe ngiye mu banyamahanga. Arasohoka ngo ava mu sinagogi ngo aja mu nzu ya Tito. Cyo gituma Bibiliya zivuga ngo araho yageze ngo arababwira ngo sinkibwirije ko Tito atagihari. Amen. Haja mwa Tito ngo yicara muri iyo nzu, ngo ari mu nzozi, ngo Imana iramugenderera, ngo iramubwira ngo Paulo ntugira ubwoba. Semeni amen. Tugira ubwoba ndashe umudugudu gutwara, ngo aguma muri uwo mudugudu ngo amara mwamezi 6. Niko Bibiliya yanje yambwiye. Amara mwamezi 6 ngo ayabwiriza.
ndetse ngo bamwe babatware ngo bumva Imana barayigenderera barahindukira ngo abatiza bamwe. Yari yajanye n'umugore umwe gusa ngo bari bahuje akazi. Haravuga ati reka tujyane n'uyu nguyu nzoguma ndebe uko mbwiriza ariko duhuje akazi. Ayi Imana we asandiwe. Semeni amen. Harungo babazwa n'iryo jambo ngo akunkumura imyenda arababwira ngo ngiye kubanyamahanga. Kristo mwabonye, Kristo waje akavuka, Kristo agapfa akazuka, niwe muhaye mubesha abantu gutyo. Abagiriki ngo bari bashaka ibintu by'ubwenge, bwenge bwanditse cyane, bakavuga bati ntabwo uyu muntu uyu nguyu nta nubwo yigiye ku mashuri akomeye, uyu ntabwo yobwira abantu. Niki gituma muza muhenda abantu ngo imbaga nyamwinshi? Nari igitabo nasomye ejo kirambwira ngo bari bababwiye ngo uyu muntu ayiwe yavugiwe ngo ahantu hari abantu benshi ngo ariko binjiji batize. Semeni amen. Amakuru yiwe yavugiwe i Yerusalemu ariko ngo abantu bari ko bayabwirwa bari abajiji batigeze biga. Haravuga ati twebwe turi abanyabwenge, ubwenge bwacu burahagije. Nicyo gituma Pasteur azatuvuga ati Semeni amen. Mumuweze mikrofone. Gira tuvuge turi babiri gira ndangize ndeke gutemba. Ndaba nkukorera umwana waje. Nena bagute nabarangije bana bashaka.
asifiwe milele. Noneho ko bimeze no wa musore muremure umwe w'inyenkanda uri kuvuza ipendo n'ukavumu yasohotse tambuka Nowa tambuka noneho hariya nanabuze uko ngira nari nakubanye pe bona siwe sana hari umusaraba kuriho urimo kugendana umusaraba ugomba kuvaho mu izina rya Yesu bona siwe sana amen para yes bacurange rega katuganire rero semeni amen Amina kubwa. abo twabanye mu gitondo rero Wale ambao tumekuwa pamoja nao tangu asubuhi twaganiriye abakristo nyabo tulizungumza juu ya mkristo wa kweli. aho Paulo yanditse Mahali Paulo yandikira biroma aliandika kwa Warumi ababwira ku muyuda nyakuri akasema juu ya Myahudi wa kweli. arababwira ngo umuyuda nyamuyuda Akasema Myahudi wa asili sugaragarira hanze mu maso si yabo huyu ambaye anatangaza mbele za watu, ahubwo ngo ni umuyuda mu mutima, bali ni yule wa ndani wa kandi rohoni. gukebwa yari kwavuga Na hii kutahiliwa aliyoitaja yari kubabwira ngo ni gukebwa ko mu mutima, hakutaja kutahiliwa kwingine bali katika roho. Gukebwa ko mu mutima Ni hii kutahiliwa katika roho. niko ngo Imana izishima, Na hii Mungu anaipenda. atari ugukebwa ko ku mubiri. Si hii kutahiliwa kwa mwili. Abayuda bagaze banena abandi, Wayahudi ambao waliwaacha wengine bakababwira ngo wakasema hivi, ibo bafite isezerano bagirana na Abrahamu, wao wakasema sisi tuna ahadi ya babu zetu Abrahamu, iryo sezerano tugira na hii ahadi ya tofauti yetu tujuzuza twararyujuje, sisi tunaiamini kwamba na bagira tumeitimiza. abandi bashira ku ruhande, Akasema wengine ni watu wa pembeni, ibo ndi bafite ibyasezeranijwe, akasema wao hawana yale maahadi za Mungu, tibigeze bakebwa, basi hawa hawakutahiliwa. ahubwo twebwe, Lakini sisi ni twebwe, ni sisi. ijambere Jambo la kwanza, siko Paulo yavyanditse, na ni hivi Paulo aliandika, aravuga ngo mimi nina ile ambayo ninazidi tani kindi norata nkababwira abandi ko mbarusha, akasema nina ile ambayo ninaweza kusema kwamba ninasaidia wengine. Mimi nimepigwa zaidi, naraye mu nkuge, mimi nimelala katika bandari, bandari, yaramenyekanye, basi
nimeharibika majini. Na wakati mwingine nimekataliwa na rafiki zangu. Ndugu zangu wamenipiga. Basi walinizarau. Basi walinirudisha nyuma. Ikiwa ninataka kujitapa, nani hii nayo naweza kujitapa kwayo? Nani hii naweza kujitapa mbele? Na hii naweza kujitapa mbele. Akaandika kwa kanisa la Korinto, akawaambia kwamba kujitapa kwenu hakuna maana. Ni habari zilizomfikia Paulo wakati alipokuwa Rumi. Basi nyuma ya kuacha kanisa, akaacha kanisa limekwisha kukomaa, akaacha kanisa limeendelea. Basi akasikia habari. Basi nyuma akakuja kukuta walikuwa na mambo mengine ambayo waliyafanya, wana mahubiri mengine ambayo waliyashika. Basi nani hapa Paulo alisema, akasema kujitapa kwenu hakuna maana. Akasema ninajua mwenendo wenu. Basi najua kwamba ndani yenu muna sehemu kidogo ya ile inayoweza kufanya ile roho kuwa kubwa. Akasema namna gani wanajitapa na baadaye wanakuja kucheka. Na akasema na ndani yenu kumeonekana dhambi ambayo haikufanyika mahali pengine. Alisema juu ya dhambi gani? Akasema ni wale waliopiana wa bibi za bwana za baba zao. Akawaambia ninyi ambao mmekataliwa na wengine, wengine wangelia, ninyi baada ya kulia mnacheka. Akasema dhambi iliyofanyika kwenu ili muweze kulia pamoja na wengine, ninyi mlianza kucheka. Je, mliwahi kusikia mtoto anampiana mama yake? Je, si aibu hiyo? Je, si aibu hiyo? Kwa sasa hakuna aibu zingine ambazo zinafanyika. Si kwamba watu wanacheka pamoja na wengine. Si kwamba bibi anakuwa na bwana watatu na wengine wanakuwa na bibi wane katika siri. Je, hamcheki pamoja na wengine? Akasema je, hamjui ile chachu ndogo, ile chachu inaweza kuharibu ile roho kubwa. Je, mmekuaje ninyi wa Korinto? Basi tosheni na ile chachu, mtoshe ile chachu ndani yenu. Biblia inasema hivi. Paulo aliandika kwa kanisa la Rumi, akawaambia kukubali na kuheshimu sheria za kanisa. Akasema ubutware bwose, utawala wote, ubuyobozi bwose, katika uongozi wote, wote umetoka kwa Mungu. Tena yale yote wanayofanya ni kwamba ili muende kwa mstari, ili muende kwa unyofu. Akawaambia tena, basi mnataka tudharau watawala? Je, mnataka kudharau watawala? Kutawaogopa? Mnataka msiwaogope? Je, mnataka msiwaogope? Akawaambia mtumike vizuri. Mtumike vizuri. Katika kanisa tumika vizuri. Na ni hivi mwandishi aliandika, akasema hata wewe ukitenda mema na wewe unaweza kukubaliwa. Kwa sababu wengine wanafanya mabishano, ni kwa sababu wengine wasiwasikia katika kanisa. Wengine wakasema kwamba pastori huenda ni ajabu sana ikiwa tumika vizuri nawe utakubaliwa. Ukitumika vizuri nawe utakubaliwa. Paulo anaandika kwa kanisa la Rumi, akasema hivi, akawaambia hivi, basi msiwaogope watawala, bali muwaheshimu. Bali muwaheshimu kwa sababu wao ni wapitaji, ili waweze kuongoza watu vizuri, ili waongoze katika kweli, ili kufuatisha. Lakini Paulo akasema niwaambie neno hili,
msiwaogope kandi ntimukabubahe baba babona gusa na ikiwa na msiwaheshimu wakati wanawaona tu ngo mumtinye itegeko gusa bali msifanye kama sheria inavyosema ngo mumtinye itegeko gusa msiogope sheria araba ngo muzamu batinya n'igihe badahari akasema mnamheshimu japo hawapo karibu haleluya masika kotanda la visa visitation de visation metiki sangia pandiza la oti pesima prita esika etomini haleluya haleluya ngo muzamu bahani igihe badahari muwaheshimu hata ijapo hawapo habe na gukiranuka hii jambo la kuwa na utaua habe na gukiranuka na hii utaua abakristo benshi bazatinya bakiri wao wamoja wanaogopa ikiwa hawapo kwao ngo bari hafi wao wakasema ni kwa sababu tuko karibu na kwetu ngo pastor araje hii pastor anaweza kuwa karibu na ni hapo sasa anajizuia kwa sababu mchungaji mwalimu anakuja hapana sio hiyo si hiyo hapana sio hiyo hapana sibyo hapana sio hiyo ntabwo ibyo ngibyo ari byo mugiye pastor adahari na wakati mchungaji hayupo hagomba kuba ari gukiranuka basi iweni na utaua ndani kubera kuko kwa sababu hari umuntu uruta pastor basi kuna mwingine aliye juu ya pastor nisha kitu Yesu yavuze ngo ni huyu Yesu alisema ni Yohana wabivuzaja ni Yohana huyu haravuga ngo uruta isabato ari hano ya ndio umukuru w'isabato ngo ari hano Yohana alisema hivyo yeye ni mkuu wa sabato yuko hapa mkuu wa sabato amekuja huyu ni mtawala juu ya wafalme basi anaangalia roho basi anaangalia watu wanalala anawaangalia wakiamka watu wakiwa hata wengi hata wakiwa katika kundi mwandishi aliandika akasema anajua walio wake anawajua walio wake walio wake anawajua kandi wale wake ambao hawakuchanganya basi wana alama yao Paulo aliwaambia wa Korinto akasema amewaweka arabuni ili niwape mme basi ninyi mkiwa vidakazi vizuri wale wasiokuwa na mawa basi niwape tena mume wenu basi mkiwa wale ambao hawana haleluya semeni amena amina kubwa nimewatia arabuni aravuga ngo nabashizeho ikimenyetso roho wa Mungu kama arabuni ngo nabashizeho umwuka w'Imana nk'ikimenyetso roho wa Mungu kama arabuni umwuka w'Imana umeze nk'ikimenyetso kuri Paulo alisema nini kwa Warumi anababwira ngo aliwaambia hivi wale ambao wameongozwa na roho wa Mungu ngo babandi bose bayoborwa n'umwuka w'Imana hao ndiye watoto wa abo ngabo ngo nibo bana b'Imana wale ambao wameongozwa roho wa Mungu abayoborwa n'umwuka w'Imana ngo kwa sababu roho wa Mungu kuko umwuka w'Imana tuongoza aratuyobora katika maneno matatu tu azatuyobora mu magambo atatu na jambo la kwanza jambo rya mbere ngo ni kusema vizuri azaduhesha kuvuga neza Mungu anatuongoza kusema vizuri umwuka w'Imana azaduhesha kuvuga neza anatuongoza kusema vizuri umwuka w'Imana azaduhesha kuvuga neza jambo rya kabiri anatuongoza hata kutenda vizuri aratubwira ngo azadufasha kandi mu gukora neza aongoza mikono yetu itende vizuri kandi ngo azafasha n'amaboko yacu gukora byiza mikono yetu itende vizuri amaboko yacu ngo agakora neza jambo la tatu jambo rya gatatu ni kufikiri vizuri azatuma ngo nanone imitwe yacu itekereza neza mafikara yetu haleluya haleluya mafikara yetu azatuma ngo n'ubwonko bwacu butekereza neza unatekereza neza anafikiri hata vichwa vyetu vinafikiri vizuri nuko bafite umwuka w'Imana kwa sababu wana roho wa Mungu umuntu karakora nabi ukiwa unaona mtu anafanya vibaya kutekereza bari nabi pastor ujue kwamba hata fikra zao ni mbaya shari mwalimu nyani nako kwiza amen amen yeah
umuntu wegerera mu kuti. Ariko ndabwira ijambo. Haleluya abayoborwa n'umwuka w'Imana abo ndiye batoto ba Mungu n'ab'Imana. Amen. Ariko nta bantu muzi ubukozi bwananiye bukaburanira burundu. Je, hamjui kwamba kuna watumishi wengine ambao wameshindwa na uongozi? Nabeshe simba ko jisoni wapi si waaibishe. Niko Paulo yavuze. Hivi Paulo aliandika yaravuze ngo aya magambo ngiye kubabwira mambo haya ambayo nataka kuzungumza ngo si kugira ngo mbakoze isoni, si kwamba ni waaibishe, ngo nubwo ari wanikindi giye mwigeze kuyabwirwa, ni hata kwa sababu nimewahi kuyatamka siku, lakini mbele zenu nimesimama ili niwape tena ujuzi juu yake, ili tena niwape ujuzi juu ya hii, niwape tena ujuzi juu ya hii, kugira ngo mutabaho umugayo, ili musije kupatwa na mawazo. Hadi ngo padiko katwala tetenge hanga monga kweka pote bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Leka ngo kantu karangize. Hata tumalize na neno hili. Bavandi, ndugu zangu, akaga dufite shida ambayo tunakuwa nayo na abantu bahaguruka, ni watu ambao wanasimama kandi baza bahaguruka bafite ishusho yo kuba barahamagawe n'Imana. Wanasimama wakiwa na sura ya kwamba wameitwa na Mungu, kandi mu ngeri zose, kwa namna zote, mu nzego zose, kwa watu wa namna, kwa aina zote, n'abakina mama, hata wa mama, n'abaririmbi, hata kwa waimbaji. no bashika mu kazi, walipofika kazini, ibikoresho kigachapa, basi wanaanza kuona sasa vifaa vyao vinachapa. Chamara kuchapa, basi vifaa vilivyochapa akabura imbaraga zo mugira rizafi, anakosa nguvu za kujisaidia nayo. Ndashasubiri yagute, basi akasema, je, nitatoka tena nirudie mahali nilipo? Wengine wanachapa wakiwa mbele kwa katuti hapa. Walipochapa wakiwa mbele ya wengine, wakasema, hapa nitakuja kutoka hapa kwa fimbo labda. Basi ikiwa mtoto anajazwa kwa lugha, basi anaanza kumsukuma, akamsukuma na kumwambia, toka, toka, hauna aibu wewe. Hawa watoto hawaheshimu. Haujue kama mimi ni mchungaji, haujue kama mimi ni kiongozi muimbaji, na kumbe amechapa. Hana uongozi tena, hana nguvu za kumweka tena kuwa siviliani. Wengine wanakuwa wizi, na wengine wanatembea namna nyingine. Basi hao wanachanganya vitu. Basi sisi tukua tunajiuliza, je, amekuaje? Je, amekuaje? Kumbe amesimama. Alipokuja kusimama kweli, kwa awamu ya kwanza alikuwa na karama ya Mungu. Kwa awamu ya kwanza alikuwa ameitwa vizuri, lakini nyuma ya hapo hakuweza kupalilia karama yake. Basi kusipopalilia karama yake, hii huwa ikiharibika, basi anabaki kwa afishi. Anaimba, lakini akiwa tayari kuwapiga wengine vipasi. Ndiyo nibona abayobozi wagafashe uratangiye mwana wanje iliyokuwa ya kuambia mji huu ngo kwari kubabwira ko ubwami bw'Imana bwegereye, ilikuwa tayari kuambia kwamba ufalme wa Mungu ni karibu. None wa mukungugu wewe, lakini vumbi sasa, sigarana ndudukurikiriyo tugiye, ubaki hapa, usitufuate. Ngicari kigendera wendi bachakiriye, kwa sababu yale yaliyokuwa yatarishwa kwao haikufanyika, kwa sababu hawakuipokea. Bazahanwa igihano, basi watakuwa na adhabu, ukizaba gikomeye kuruta Sodoma na Gomora, adhabu iliyo zaidi ya wale wa Sodoma na Gomora. Ninyi mjendeze, basi muache mavumbi hayo. Nini iliyokuwa la muhimu sasa?
Ni kuambia kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Ufalme wa Mungu ni karibu. Enendeni mkifikiria kwamba ufalme wa Mungu ni karibu. Ufalme wa Mungu ni karibu. Ufalme wa Mungu ni karibu. Ikiwa mtafanya hivyo, mkijua ya kwamba wakati wa kurudi kwake ni karibu, basi mvae mavazi ya watu wa nuru. Basi musiwe walevi, musiwe washerati, nimukure ubusambanyi. Semeni amen. Amina kubwa. Semeni amen. Haleluya. Mfite ubwoba ubu nyine. Ninawoga mpaka sasa. Karekesha. Bani bicho wasengeye cyabaye. Uende kuchunguza ikiwa ile uliyoombea imefanyika. Ni nko gusengera ikigori muri izi tariki. Ni kwamba unaweza kuombea muhindi kwa tarehe hizi. Esizo kuyeshi biraresha gute sinti bikiri bitoya. Ko biraturagashara. Ukamuvuga ngo ndasenze ejo mugitondo abantu bazajya bigori. Ninaomba kesho asubuhi watoto wangu watakula mihindi. Kwizera ufite imani hiyo unayo, ukamusha kureba nimba shumisha umusatsi. Imani inakwenda kusukuma kuangalia kwamba kweli iko tayari kuiva. Ukamuza ukavuga terekaje kureba nimba chiziki. Unaanza kwenda kuangalia ikiwa ile imekoma. Kwa sababu niliambia watoto wangu usiku. Narayambia abana ko mugitondo bagira bigori. Niliwaambia watoto wangu kwamba kesho watakula mihindi. Kandi nikasema kwamba ninaamini yule niliyemwambia. Basi ninakwenda kukata mihindi. Basi hiyo ndiyo imani. Ikiwa tumnakoma katika imani, ni kwenda kuangalia kile ulichoombea mbele ya kulala, ikiwa kimekwisha wasili. Unakwenda kuangalia katika nguo zako ikiwa pesa au kuona hata picha moja ya kuonesha. Hakuna kashapu ambayo imekwisha fika kwako. Niwape ushuhuda kidogo. Asifiwe milele. Nuko ngo muza mubigenza gutyo. Enendeni kufanya hivyo. Ngo kuko muzi kwigiya cyo ukankwa gisohoye. Mukijua ya kwamba nyakati za kurudi kwake. Mugende nkabategereje umuco w'Imana. Kiwa na watu ambao fikiri kuona. Muza mugenda nkabari mugenda mu muco. Ninyi mutembee kama vile wana wa Mungu. Ngo mudasinda. Musio kuwa walevi. Ese kwa abantu baba bagisinda yeme. Je, kuna wale ambao wanakuwa walevi? Bagaforoda bari mu kanisa. Au wanakuwa wanafanya kwa uficho kanisani? Je, ni hivyo? Barahari. Je, wapo? Bari mu kanisa. Wapo. Ese kubonane namwe yabagize imbaraga. Ntahitage. Abagazabisha barishuye. Kunda kajambo Paulo yanditse we. Umva kajambo Paulo yanditse. Sikia namna gani Paulo aliandika? Yaravuze ngo nzashima ko muri mwebwe. Anasema mimi ninashukuru sana sababu ndani yenu haba ngo machakubiri. Kuna utengano. Haba ngo machakubiri. Ili mnakuwa na matengano. Ili wale wanaokubaliwa ili waweze kuonekana. Na wale wasiokubaliwa nao waonekane. Ariko abantu bagombanye kuzabazicuruza kumugaragara. Na hii inastahili watu wafanye kwa uwazi. Ili waifanye kwa uwazi. Wale wasiokubaliwa bagaragare ili waonekane kwa uwazi. Abasinda basinde. Wale wakulewa walewe. N'abasinda n'abasambana basambana. Na wale wakufanya usherati waendelee. N'abarozi baroge. Na wale wakuroga waendelee. Bakiranuka n'abagume bakiranuka. Na wale wenye kuwa na utawa waendelee kama vile. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema hivi. Akasema tazama na acha upesi. Acha upesi. Upesi. Tazama Bwana anaja.
Gatambuza kana kazi tuzine twembi. Abakana karanga. Aho mwamwamirije bitumye umwana arira. Yaragiye kwambara ikirato muramwamiriza. Murakosha. Nuko mbasaba imbabazi ku Mana. Mwari muzi kigenderewe. Reka ngire nka kwa kundi icari kigenderewe. Imana icuzuza ititaye ku mitima yanyu. Asante sana. Basi. Imana ibafashe. Ya Mungu awasaidie. Imana ibageze umugisha. Na Mungu awabariki. Mwirinde ibi byose. Na ni hivi kabisa na wewe. Mwirinde ibi byose. Mujilinde na yale mabaya yote. Mwitandukanye no gusambana. Mujichachanishe na Mwitandukanye n'uburozi. Mujichachanishe na warozi. Mwitandukanye n'ishari. Na yale yote ya mabaya. Muza mumenya kuko kuza kumwami kubegereje. Mukijua kwamba kurudi mugende nk'abana b'umuco. Muenendeni katika wana. Zavundi jambo Petro yanditse. Najua Petro aliandika jambo nzuri. Yaravuze ngo akasema hivi. Iyo bahamagaye ni yeye. Yule aliyewaita ni mtakatifu. Namwe ni mubabera nkuwa bahamagaye. Na ninyi muwe watakatifu kama yeye aliyewaita. Kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana yeye. Ngo mugende nkuko bikwiriye bumwami wanyu. Kimupendeza yeye. Kandi ngo mumubaha muri byose. Kimupendeza yeye. Kandi ngo mumunezeza muri byose. Enendeni yeye. Mugende neza. Enendeni kama ilivyo. Mugende nkuko bikwiriye. Kama ilivyo yeye. Nkuko bikwiriye. Nkuko bikwiriye. Jambo hili ambalo tunalisema zaidi. Norangiza kisa zitandani njo. Gira kuri. Nogaza kisa zitandani. Ariko reka sosi. Hata tumalizie kwa mambo haya. Imana ibagiriye neza. Mungu awabariki. Muzamugenza gucyo kuko mubizi ku minsi yo gukanga isoye. Enendeni mkijua kwamba siku zinakuwa karibu. Gukanguka irasohoka. Siku za kurudi kwake. Si igihe cyo kuvanga no kwishushanya. Si wakati wa kujichanganya na kujibadilisha. Ni igihe cyo kumara amazi. Ni wakati wa kujitoa kwa kweli. Ni igihe cyo kumara amazi. Ni wakati wa kujitoa kwa kweli. Nagize ubwoba naho nageze ngo abantu basiga baje kuraguza. Nilifikiri sana na niliogopa wakati nisema kwamba wamoja huwa wanakwenda kwa wafumu. Ariko nyine niko bazagenda. Je, wanakwenda kwa wafumu? Simbizi. Narabajije simbizi. Mimi sijui. Na huenda msinijibu. Ariko Paulo yanditse gute? Paulo aliandika nini? Yaravuze ngo ninongera kubakizo nari narasambuye. Akasema ikiwa nitajenga tena yale niliyoharibu. Nitakuwa sasa mimi ni muongo. Nitakuwa nimejigeuza kuwa muongo. Izo nari narasambuye kera. Yale niliyokwisha kuharibu zamani. Imirimo ifuye ya kera. Yale yote niliyokwisha kuharibu ya zamani.